siksikan. Tetua angonnya ruang sengko adine, sing jepok pendo adi memitra. Adi memitra ngajak timpal beli, disesai ajak beli punya. Dan sing matan lipat di napokin adi magalut bagi sapa. Itu di kamar adine, kita kala beli lagar malam mingguan. Paling siksikan. Tetua angonnya ruang sengko adine, sing cepok pindo adi memitra. Adi memitra ngajak timpal beli, disesai aja beli punya. Sing matan lipat di napokin adi magalut bagi sapa. Itu di kamar adine, kita kala beli lagar malam mingguan. Magalut bagi sapa.